Muraho bene data, muraho bakunzi banje, ndabasuhuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana aganze mu mitima yanyu. Nkuko mubizi, iyi ni ya channel ya BM Fire TV ibazanira byinshi bijanye n'iyobokamana, ibijanye n'amateka yaranze iyi si, ibijanye n'imvano y'utuntu n'utundi wibaza muri iyi si, ukibaza ibi byavuye he, ese byazanwe nande, ese kubera iki byabayeho. Ibyo byose nico tubabereyeho gatanu kuri gatanu kuri iyi channel ya BM Fire TV. Ico usabwa no gukora subscribe, share and sabone kugira ngo dukomeze tubibacisheho tuzacikwe shuti yanje. Uyu munsi twabazaniye imva n'imvano y'amafaranga y'amanyarwanda ubona, aya madolari, aya mapaundi, aya maero, aya mashiringi, aya mashiringi, aya madolari, aya manyarwanda, aya mapaundi, n'andi mafaranga yose, aya makongomani. Uribaza ese aya mafaranga yaturutse hehe, ese akorerwa hehe? Ese mwari muzi yuko ayo mafaranga ari ibihugu bitanga amafaranga kugira ngo byongere bikorerwa andi mafaranga? Zose ugomba kubimenya. Ese akorerwa hehe? Ese ninde wemerewe kuyakora? Ese akorwa gute? Ibyo zose nibyo turi bubagezeho kuri iyi channel. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi, umwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi kugeza umwaka w'igihumbi kimwe magana inani, mbere yaho nuvuga ngo ntabwo amafaranga yabagaho. Ntabwo amafaranga yabagaho, habagaho ico bita barter trade. Habagaho kugurana bagendeye ku gaciro ka buri kintu. Nimba nguhaye shekeri 10 z'ibigori, ukampa wenda shekeri 10 z'imyumbati, hano tukagendera ku gaciro ka buri kintu. Nukuvuga ngo shekeri kubasomye ubutumwa bwiza bwa Bibiliya mumvamo ngo shekeri 10, ngo shekeri 15, shekeri 5, shekeri 2, shekeri 3. Nukuvuga ngo shekeri ni biro. Muri iki gihe ni biro. Nukuvuga ngo bagenderaga ku biro. Nimba nguhaye ibiri 10 wenda by'imyumbati, nawe ukampa wenda ibiri 10 z'ibijumba, none tukagendera ku gaciro ka buri kintu. Ngumva babibaraga muri shekeri. Unyine tubibara mu biro, ariko babibaraga muri shekeri. Noneho kurikira aho amafaranga yaturutse rero. Hari umugabo w'umudage bitaga Rothschild, yari umuyuda w'umudage. Yari umuyuda ariko wihaye ubwene igihugu bw'Ubudage. Uwo mugabo yabyaye abahungu 5. Yabyaye abahungu 5. Abahungu bamaze gukura, afata umuhungu umwe amwohereza mu Bubiligi, afata uwundi amwohereza mu Bwongereza, afata uwundi amwohereza no mu Faransa i Paris, afata uwundi amwohereza yafashe umwe amwohereza mu Bubiligi, afata uwundi amwohereza hano mu Faransa, afata undi amwohereza mu Butaliyane, afata undi amwohereza mu Bwongereza, afata uwundi amwohereza mu Busuwisi. Ndatekereza. Noneho arababwira ati mwebwe mugende mumenye amakuru y'ibyo bihugu, ibyo abaturage bakeneye, hanyuma mubibagezeho. Noneho mu gihe gitoya uyu mugabo yaje gukira, agira amafaranga menshi cyane. Aje gukira umutunzi, agira amafaranga menshi cyane. Ico gihe Uburayi bwari bukolonejwe, cyangwa se bwari bufite crise cyane. Bwari bufite crise cyane y'ubukene bitewe n'intambara ya Napoleon. Bariya cyane narwaye grippe tewe nuko iwacu nkaye kirere cyahindutse. Ico gihe Uburayi bwari bufite intambara ya Napoleon, buri muri crise cyane. Noneho hari umugenerale w'umwongereza bitaga Wellington. Uwo mugenerale yaje kuva mu Bwongereza, araza yihuza n'igisirikare c'Abaperesi, aribwo Ubudage bw'ico gihe. Bamaze kwihuza n'abagisirikare c'Ubudage barwanya Napoleon.
barwanya Napoleon baramutsinda, bamutsindira ahantu bita bamutsindira mu Bubiligi, ahantu bita i Waterloo mu Bubiligi. Noneho ico gihe abahungu ba Rothschild bari bafite ubwato bunini cyane bwakoraga ibijanye n'ubucuruzi bwabo, bwari muri iyi nyanja, muri aya mazi ahuza Ubwongereza n'Ubufaransa, ahuza Ubwongereza n'Ubufaransa. Ayo mazi bayita La Manche. Noneho nibo bari bafite amakuru y'uburyo urugamba rumeze. None abaturage b'Abongereza bari bategereje update z'urugamba, uburyo urugamba rwagenze, niba batsinzwe, Napoleon yabatsinze. Noneho bene Rothschild batanga amakuru y'ibihuha kuri leta y'Ubwongereza, babwira Abongereza ati Napoleon yatsinze urugamba. Abongereza barababara cyane. Noneho barababwira ati rero kuba mwana atsinzwe nimuzana ayo mabondi yanyu tuyabagurire, ntaco akimaze. Abongereza bari bafite amabondi menshi cyane, bafata ya mabonde yabo bayahereza bene Rothschild bagafata niba buri bonde bakayibarira wenda nk'amafaranga y'amanyarwanda, wenda nk'ijana ry'amanyarwanda, cyangwa se wenda nk'igihumbi cy'amashiringi. Uwo munsi wose bagura amabonde yose yaragize igihugu cy'Ubwongereza. Ngo amare kugura ya mabonde, General Wellington araza ijoro ryose afite intsinzi, yishimye anezerewe, agera mu Bwongereza abwira abaturage ati yeba twatsinze kabisa, azana intsinzi ati twatsinze Napoleon, twamukubise hasi. Abongereza barabara cyane ati yala amabonde yacu twamaze kuyatanga. Ico gihe Wellington atatanga itegeko, aravuga ngo hagomba kubaho ico bita bank. Ico gihe tafunga Bank of New York muri Amerika, barayifunguye, afungura Bank of England, barayifunguye amabanke. Ico gihe amabanke atangira gukorwa, atangira gukora, amafaranga atangira gukora muri ubwo buryo, ariyo y'amafaranga yazanywe na bene Rothschild. Noneho hari ibindi bintu byinshi wibaza, ukibaza ntese aya mafaranga tubona, aya madolari cyangwa se aya manyarwanda cyangwa se aya mashiringi, ese akorerwa he? Ese kuki hari amafaranga dutanga kugira ngo dukorerwa yandi? Icyo nicyo kibazo ngiye kubasubiza. Ikintu ugomba kumenya nshuti yanjye udukurikiye, ntabwo amafaranga akorerwa hano mu Faransa, ntabwo amafaranga akorerwa mu Rwanda, ntabwo amafaranga akorerwa muri Congo, ntabwo amafaranga akorerwa muri Kenya cyangwa mu bindi bihugu zose, ntabwo amafaranga akorerwa muri Amerika, ahubwo amafaranga akorerwa hano hirya mu Budage. Akorerwa hano hirya mu Budage. Niba ngombwa tuzahagera tubereka amafaranga akorerwa. Nukuvuga ngo igihugu ntabwo gifite materiel yo gukora amafaranga. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda gifite materiel yo gukora amafaranga, ntabwo igihugu cyose cyo muri Afrika gifite ububasha bwo gukora amafaranga. Materiel zikora amafaranga ziba hehe? Hari inyubako ikora amafaranga hano mu Budage, hari n'indi ba muri Brazil. Icyo ugomba kumenya nuko hari ibihugu byemerewe gukorerwa ifaranga, hari n'ibitemerewe gukorerwa ifaranga. Rero kurike ese ni gute bakora ifaranga? Nukuvuga ngo reka ntange urugero kuri aya mafaranga wenda y'amanyarwanda, cyangwa se ntange urugero ku mafaranga y'amanyarwanda. Nukuvuga ngo kariya kanoti wenda ka 5 cyangwa se ka 2 u Rwanda rurakagura, cyangwa se kongera akagura, cyangwa se ikindi gihugu. Urugero narintanze urugero ku manyarwanda. U Rwanda rugize gute? Rurakagura. Niyo mpamvu wumva ngo amanyarwanda ari hejuru, niyo mpamvu wumva ngo amanyakenya ari hejuru, nuko kariya kanote igihugu kiba cyatanze menshi. Niyo mpamvu wumva ngo inote mu ifaranga ryabo rigize gute? Riri hejuru. Nukuvuga ngo bafata kariya kanote bakakagura, bamara kukagura, hanyuma igihugu icyo gikora gishyiraho ari amarange,
n'ariya magambo, gishyiraho ariya marange n'ariya magambo, na turiya duseka ubona, na ziriya nyamaswa ubona ziba ziriho gorira, n'uriya mubare w'amafaranga ni igihugu kibishyiraho, ariko kariya kanote ntabwo igihugu gifite ubushobozi bwo kugakora, nta nubwo cyemerewe kugira gute kugakora, ahubwo batanga amafaranga kugira ngo bagakorerwe. Niyo mpamvu bumva ngo amafaranga yabo afite agaciro, kuko baratanze menshi aruta y'ibindi bihugu kugira ngo amafaranga yabo agire agaciro. Uyu Mufaransa ufite amayero ari hejuru nuko atanga menshi kuri kariya kanote, wenda kakiyera 100, hanyuma rya euro 100 rikagira agaciro bitewe n'amafaranga yagatanzwe kugira ngo kagurwe. None Umufaransa agashiraho iki? Agashiraho ari amaranga, agashira amabara, agashiraho na birabirangantego biriho. Rero nuko bimeze shuti muva ndimwe. Nkoze ikiganiro gitoya kuko ari abantu badakunda ibiganiro birebire, uze kugikurikira, hanyuma nkati ya part 1, part 2 nzakuzanira kubwira ibihugu zemerewe gukorerwa amafaranga, kubwira impamvu idolari rigira agaciro cyane, kubwira impamvu idolari ryakwiriye isi yose kuruta kuruta aya mayero cyangwa se kuruta aya mapaundi, ukumva ngo idolari niryo rikora cyane muri Afrika, kubwira uburyo noneho idolari ari ryo rifite agaciro cyane mu bihugu byo muri Afrika, ari ryo rihabwa, ari ryo ryakozwe cyane, ari ryo rikoreshwa cyane muri bino bihugu byinshi byo muri Afrika. Kuko mubizi amafaranga natwe muri Afrika twayahawe, twayabonye mu gihe cy'ubukoroni, twayabonye mu gihe cy'ubukoroni. Nubwo mu mbere twahabaga icyo bita barter trade nk'ibyo nari maze kuvuga, noneho ifaranga riza mu gihe igihe twakoronezwaga. No kuba